Bon dia insira hotu ne bena jus hadomi. Imi dia kalai. Spera imi hotu dia. Agora dadaun hamutuk faliho hau bim febi. I haune belon bing adasa. Bon dia bing adasa dia kalai. Bon dia bim febi. Bon dia mos balin sira. Graças bama Roma kau dia. Bin febi dia kalai. Graças bama Roma kau mos dia. Brigada. Alin sira. Hane sampai bain durante minuto tolunulu nilaran. Ami se hamaluk alin sira iha dader sam furak idane. Iha programa de genio bot husi Biblia. Hane sampai bain alin sira. Molo kita continue tene historia. Ita saya hanoim fila fali ba historia semana kotuk niang. Nomos versículo de cor nebema kita aprende ona iha semana kotuk. Binga rasa saya hanoim tene historia semana kotuk kalai. Sim, bim febi. Binga dasa si hanoin. Semana kotuk, itarona katak, maromak ujamane ida ho diprepara dalan baliurai. I maromak nerenu nebe atumai. Se hanoin kalai, manene naran saida. Sim, se hanoin, manene naran João. Los duni, nia naran João. Nia prepara ema liusi sarani ema. Binga rasa, João mos sarani Jesus. Sim, mai be, iha buat balu nebe diferente. Banghira João sarani ema sira. I sarani Jesus. Alin sira se hanoin kalai. I bim febi mos se hanoin kalai. Sim, binga rasa. Banghira João sarani hele Jesus. Maru pombu ida semo tun i para iha Jesus. Liutang ida ne, iha liang ida mai husila lehan. Nebedehan, o makhau ni oan mane doben. Hawak solok tebes ho o. Semak kuliah liang ne, alin sirat tene kalai. Aman ma Roma. I ida neso acontece det ba Jesus iha momento nia sarani. Sim. Depois João hatete ba ema sira katak Jesus makliurai nebe maromak promete. Tuir Jesus. Tambah Jesus belek kasu siranya salah. Sim. Nomos, Jesus hili emanen sanulu resin rua, tutuir nia nudar nia eskolante spesial. Hanen sang hojako, nia mos ihawan mane sanulu resin rua. Hau mas hakarak tuir Jesus, iho lapart iha maromak nia povu phone bin febi. Sim. Bin febi mos hakarak tuir Jesus. Nudar, febi nia yurai i hetem per daun. Alin sira on saho imi. Bim febi, ita mos iha versículo de cor semana kotuk nian. Los kalai? Los. Tanya versículo de cor semana kotuk nian. Foti husi evangelho Marcos. Ia fuan sira nebeta de cor ona. Aman maromak makol ia. Alin sira maita de cor hamutuk. Ida rua tolu. Markus kapitulo ida versículo sanulu resing ida. Lian ida husila lehan dehan. O makhaunya on mane doben. Hawak solok tebes ho o. Dalai datan Markus kapitulo ida versículo sanulu resing ida. Lian ida husila lehan dehan. O makhaunya on mane doben. Hawak solok tebes ho o. Dia kalin sira. Molo kita continue tene story hin loron. Bingada satu husu. Bye-bye. Ita hari uma precisa tempo hira. I tur bin febi ni hanoin. Tempo hira? Tuir hau ni hanoin conforme husi uma ni medida. Sasang ho di harimos kompleto kalai. Nomos, emanang hira makatu hari umane. Se uma kik isasang kompleto. Bin febi hanoin belere mata fulan tolu ka. Mata nisang ne. Sasan nebe precisa saída det bin febi. Primeiro maximenti, rehenek, fatuk, besi. E tem que ir a blog no buat selukta. Nelos. Nomos precisa emanang hira mais ou menos. Babain precisa emanan rua ka tolu baleten. Saída det la pele. Los duni.
Se uma bot ida, exemplo, igreja nebe bot ou kantor nebe bot. Wane precisa tempo clear da ruma tinan rua katolo. Precisa sesam barak e ema nebe serviço vedanemos, claro tem que barak. Nelos duni bim febi. I alin sira, uisaho hari maromak ne templo phone. I história agora, Jesus qualia lia phone ruma konaba hari maromak ne templo phone nebe halo líder religião sira confusão. I halo itamos hak podak los. Mai ta buka hatene i história turmai. Parte sanulu resingnen. Jesus hari fali maromakne fatin. Loran ida, Jesus lao liu iha templu. Tuir lolos, ema ba ia fatin ne o di hasoru maromak. Templu ne laos ida nebe uluk salamaun hari. Ida nemos laos ida nebe ema Israel hari fila fali. Lae, templu sirane rahun tiona tinan atus ba atus liu bakutuk. Herodes mak hari templu idane. Ema Roma mak foti Herodes sai liurai. Herodes ne mat tenek ifilan sai. Ni hari templu ne atu halo maromaknya povu kuntenti na fatin. Atu nune sira kumpri nia nudar liurai. Bain hira Jesus lau liu ia templu ne. Ni hare ema fan hela karau bibi malai imanu pombu. Jesus hare ema kanten seluk tur hela ia meza kasir. Hare buat sirane hotu, halo Jesus hirus. Tuir lolos, templu mak fatin santu. Ne fatin ne beho di halo sakrifisio ran ba kasus salah. Mai be, templu ne sai fali fatin at ida. Ema mai atu bukan naran det, itau osan barak ia sirane bolsu rasik. Sira la os mai ho dihetan perdaun, mai be halo fali salah. Saida mag Jesus hare, halo nia hirus teb-tebes. Entaun, nia halo buat rumah kona ba idane. Nia dudu meja kasir baku vila. Osan besi hotu 6 kari. Nia halo rota ida, ho di dunisai bibi malai, karau, imanu pombu hotu semo 6 kari. Bain hira nia halo hela idane, Jesus eziji. Hasai buat sirane dog husine. Labele halo hauni aman ya uma sai fali merkadu. Idane halo ema hirus isira hakilal falinia. Hoi, o hanoin semak o. Hatudu evidensia maami katak teebes dunik o makar fatin idane. Bain hira Jesus rona idane. Nia kolia holian makas para ema hutu bele rona. Halo rahun templu idane. Ia loron tolu nia laran, hau sehari fila pali. Rona ne, ema hutu-hutu nenok. Nai ulun sira ia maromak ni uma, koi sira ni ulun. Sira takamatan, isira hanuin. Mane ne konfuzaun duni. Ikus mai, ema ida husi sira hatete ba Jesus. Han tempu tinan hat nulu resin nen ho di hari templu idane. Mai be o sehari ia loron tolun nyalaran det? Jesus lahatan. Jesus lao sai det. Nia maklos. Ne ulun sira la comprende sai de mak Jesus hatete kona ba maromak ne fatin spesial. Templu ne be ema halo husi fatuk ne, la os maromak ne fatin tan ona. Jesus mak maromak ne fatin spesial. Nia isin mak maromak ne templu santu. Nia ran makse selu emane sala. Nia dia kliu duke fatin nebe Solomon, povu Israel o Herodes hari. Ia lorong neba, la ia ema ida comprende kona ba Jesus. Mai be, ia mane ida hanoin katak nia comprende. Wah, binga dasa. Ya fatin Jesus hirus. Templo mak fatin santo. Fatin hodi halo sakrifisio basala. Mas be, sira halo fali sai hanesang mercado. Los duni bim febi.
Jesus hare ema faan hela karau, bibi malai, imanu pombo. Ni haremos ema kanten seluk tur iha meja kasir. Bin Febi imagina tok, se animal bara kanesane, fating ne, sena fatin mosca sai foer. Claro foer binga dasa. Tamba na kono animalnya foer. Manunya fun sema bamai. Ois, nomos baru iyo animalnya lian. Oh, tamba nemak Jesus hirus tebes. Sing, en taun benghira Jesus hareda ne ni halo saida, alin sira se hanoin kalai. Nia dudu meja kasir sira baku fila. Nia halo rota ida ho di duni sai bibi malai, karau, imanu pombu hotu semonam kare. I Jesus hatete basira. Hasai buat sirane do kusifating ne. Labele halo hau ni aman ne umas sai fali merkado. Sing, mai be eman sira ne e jiji Jesus, ho di hatudu evidência kata Jesus makar fating ne. I Jesus hatan ho liafuan ida ne be halo ema hotu admira. Au senti ita hotumus admira rona ida ne los kalai alin sira. Jesus hatan saida. Jesus dehan, halo rahun templo idane, i haloron tolu nyalaran hau sehari filafal. Wow, Bin Febi admira kalai. Sing, admira duni. Ohin moyo krona historia, ita koliona kata kodi hari uma ide presija tempo naro. Equipamento e oin, ema barak, los kalai. Los Bin Febi. I ohin itarona katak han tempu tinan hat nulo resinen ho di hari templu idane. Laos tinan ida ka rua ka utolo. Mai be kleur tep tebes. Sing, mai be Jesus dehang nia sehari haloron tolu det. Entau nia kolia kona basaida binga dasa. Bin Febi, Jesus hatetai hanesane tamba templu husifatuk ne laos maromak ne fatin tan ona. Jesus mak maromak ne fatin spesial tebes. Nia isin mak maromak ne templu santo. Nia ran mak seselu ema nia sala. Entau binga dasa. Ita tenki bai ha Jesus ho dihetam perdaun husi sala. Ka? Sim, Bin Febi. Tamba Jesus mak ita nia templu i sacrifício basala bamaromak ne povo. Lihu si Jesus deit maka ita belehetan salvação. Los, mai be ha momento ne ba? La iha ema ida mak comprende. Los duni. Iha momento ne ba? Iha mane ida hanoin katak nia comprende. Nia nese? Nia atu halo saida. Alin sira na fatin akompanya programa radio ne semana oin ho dibuka hatene. Saida maka kontese turmai. Alin sira, hanesan bye-bye. Ita iha versículo de cor cada semana. Oin loron, ita ne versículo de cor foti husi ne Bin Febi. Ita ne versículo ohin nian foti husi evangelho João. Dia fuan sira ne beita tu de cor ohin loron, Jesus mak hatete. Bin Febi sele uluk i bin hadasa i alin sira beletemi tuer. João, capítulo 2, Capítulo 2, versículo sanulo recensia. versículo sanulo recensia. Jesus hatan basira. Jesus hatan basira. Halorahun templo idane. Halorahun templu idane. I haloron tolu nilaran hau sehari filafali. Ihaloron tolu nilaran hau sehari filafali. Dalaidatan João, capítulo 2, capítulo 2, versículo sanulo recensia. versículo sanulo recensia. Jesus hatan basira. Jesus hatan basira. Halorahun templo idane. Halorahun templu idane. I haloron tolu nilaran hau sehari filafali. Ihaloron tolu nilaran hau sehari filafali. Mai tahalorasau. Amang maromak, ami fier katak, Jesus mak templo santo. Fating nebe ami bele ba ho di hasoro malu direita ho itabot. Obrigado ba Jesus nia ising nebe sakrifika basala. Irang nebe selu ami nia sala. Tulung ami atubay ha Jesus ho di hetam perdaun husi sala.
ihetan salvação. Amém. Amém. Dia kalian siram eu continue tani programa ita serona música ida. Primeira João 1:9, Primeira João 1:9, Primeira João 1:9. Seita forçai, da minha sala, minha fiel na luz. Seita forçai, da minha sala, minha fiel na luz. Espera alinsera senafating acompanha programa ne. Agora, hamutuk fali huita. Hau ne kolega mana Carol, se Amerika. Bon dia mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How diak, mana Carol dia kalai. I'm great, thanks. And I'm glad to be here with you. How mos. Mana Carol se hanoin kalai. Semana kotu kita aprende konaba. Jesus sarani I anunsiu bot katak Jesus makmaromak niya wan mane nebitnya hado mitebes. I juang hatete ba emasira katak Jesus lurai nebe maromak promete. Isira tengki tuirnia. Yes, and we learned how to say, Jesus said, follow me. Jesus hili ema nang sanulu resin rua atu tuirnia nudarnia sekolante spesial. Sing, ita aprendo insa atu hatete. Jesus hatete. Tuir how, ho Ingles, Jesus said, follow me. Agora ita serona tan histoire idane ho lian tetun I Ingles. Ima ita aprende lian Ingles ho mana Carol. Part 16. Parte sanulu resinen. Jesus restores God's place. Jesus hari fali maromak nefatin. One day, Jesus was walking through the temple. Loron ida, Jesus lau liu iha templo. This was the place where people went to meet with God. Tuir lolos, ema ba iha fating ne hodi hasoru maromak.
This temple wasn't the one that Solomon had built, Templo ne laos ida nebe uluk Salomon hari. and it wasn't the one that Israel had rebuilt either. Ida ne mos laos ida nebe ema Israel hari filafali. No, those temples had been destroyed hundreds of years before. Lai, templo sirane rahun tiha ona, tinan atus baatus liu bakotuk. Herod had built this temple. Herodes makhari templo idane. The Romans had made Herod king. Ema Roma makfoti Herodes sai liurai. Herod was clever and tricky. Herodes ne matenek, I fila lia tunsai. He built this place to keep God's people happy, Ni hari templo ne, atu halo maromak ne povo kontenti. so they would obey him as king. Atu nune sira kumpri nia nudar lurai. While walking through the temple, Banghira Jesus lao liu iha templo ne. Jesus saw men selling cattle and sheep and doves. Ni hare ema faan hela karau, bibi malai, I manu pombu. Jesus saw other greedy men sitting at tables trading money. Jesus hare ema kanten seluk, tur hela iha meja kasir. Seeing all this made Jesus angry. Hare buat sirane hotu, halo Jesus hirus. The temple was supposed to be a holy place. Tur lolos, templo makfatin santo. This was the place where blood sacrifices for sin were made. Ne fating nebe hodi halo sakrifisyu ran bakasusala. Instead, the temple had become a wicked place. Mai be, templo ne saifali fatin at ida. People came to look important Ema mai atu buka naran dead. and to put lots of money in their own pockets. I atu tau osam barak iha sirania bolso rasik. People were sinning instead of coming to be forgiven. Sira laos mai hodi hetam perdaun, mai be halo fali sala. What Jesus saw made him so angry Saida mag Jesus hare halo nia hirus tebes. that he did something about it. Entau nia halo bat rumah kona baidane. He tipped over the tables of the money traders, Nia dudu meja kasir baku fila. and all of the coins scattered. Osam besi hotu nam kari. He made a whip and drove out the sheep and the cattle. Nia halo rota ida hodi duni sai bibi malai. Karau And all the doves scattered. I manu pombu hotu semo nam kari. And while he was doing this, Banhira nia halo hela idane. Jesus demanded, Jesus exige. "Take these things away. Hasai buat sirane do kusine. Do not make my Father's house a house of trade." Labele halo hau nia aman nia uma sai fali mercado. That made the people angry, Idane halo ema hirus. and they yelled back, Isira hakilar fali nia. as if to say, "Hey, who do you think you are? Hoi, o hanoin semak o. Prove to us that you are in charge of this place." Hatudu evidencia mai ami katak tebes duni o makair fatin idane. When Jesus heard this, Banhira Jesus rona idane. he raised his voice for all to hear. Nia kolia holian makas para ema hotu belerona. "Destroy this temple, Halo rahun templo idane. and in 3 days I will raise it up." Ihaloron tolu nilaran hau sehari filafali. At this, Rona ne everyone got quiet. ema hotu-hotu nonok. The leaders of God's place scratched their heads. Nai ulun sira iha maromak ni uma koi sira ni ulun. They closed their eyes, Sira takamatan. and they thought, Isira hanoin. "Surely this man is confused." Mane ne konfujaun duni. Finally, one of them said to Jesus, Ikus mai ema ida husi sira hatete bajus. "It has taken 46 years to build this temple."
Han tempo tinan hat nulu resin nen hodi hari templo idane. And will you raise it up in 3 days? Mai be o se hari iha lorong tolu nelaran date. Jesus didn't answer. Jesus lahatan. Jesus just walked away. Jesus lao sai date. He was right. Nia maklos. The leaders did not understand what he was saying about God's special place. Nai ulun sira la comprende. Saida mag Jesus hatete kona ba maromak ne fating spesial. This stone temple wasn't God's place anymore. Templo nebe halo husi fatuk ne laos maromak ne fatin tan ona. Jesus was God's special place. Jesus mak maromak ne fating spesial. His body was God's holy temple. Nia isin mak maromak ne templo santo. His blood would pay for sins. Nia ran mak seselu emania sala. He was better than the places built by Solomon, the Israelites, or Herod. Nia diak liu duke fating nebe Salomaun, povo Israel o Herodes hari. But on that day, no one understood Jesus. Iha loron neba la iha ema ida comprende kona ba Jesus. Although there was a man who thought he did. Mai be iha mane ida hanoin katak nia comprende. Mana karol hanoin saida kona ba historia o hingoron? Well, it was not at all what I expected. Tambah saida ne lahanesan ho mana karol ni espetasaun. Well, the temple was a really important place for God's people. Sing los duni, maromak fo instrusaun ona ba nia povo kona ba, o insa tu hari templo ne nudar fating spesial ho di hasoru malu ho maromak, I halo sakrifisio basala. Ida ne mak fating importante tebes ba maromak nia povo. Mai be, templo maromak nia povo hari ne rahun na fating. I presija hari filafali. Yes. And now Jesus is saying that he is God's special place, that he is God's temple. Sing, agora itahare katak Jesus mak templo na belolos. Se ema hakarak hasoru malu ho maromak, sira tengki ba iha Jesus. Se ema precisa perdaun ho si sala, sira tengki ba iha Jesus. That's amazing. Bin Hadassah, I think God's plan was always that Jesus would be the perfect temple. Los duni, how mos hanoing hanesan ne mana karol. Maromak hatete kata, husi ulu kedas, Jesus sesai templo nebe perfeito. Maromak ne fatim perfeito. Iha neba maromak seha soru malu duni ne povo. Husi tempo uluk to agora, batoto hatudu ba Jesus. Wow, that is really good news. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Maita aprende lia phone no inglés. How do you say, Jesus restores God's place in Tetun? In Tetun, Jesus hari fali maromak nefatin. Okay, so Jesus restores hari fali God's place. Maromak nefatin. Let's say that together in English. Jesus restores God's place. Again. Jesus restores God's place. One more time. Jesus restores God's place. It's great. Okay, let's pray together. May tahalorasaon hamutok. Father God, we believe that Jesus is your holy temple where we can meet you. Thank you for his body that is the sacrifice for sins and his blood that covers our sin. Help us to go to Jesus to be forgiven and be saved. Amen. Bin Hadassah, I want to hear what happens next in our story. How masakara katenes saida makakontese turmay. How about you all?
Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatim fanoin ba alin sira kainang aman sira ne bem acompanha el programa ida ne katak livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi bel kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefone hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidilnya oin. Dia kalian sira itanya programa tona ni rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalian sira e loron sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak for benção.